Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hoş gübreyn bi kıymet guhdarın aziz. Eziro jwara çend dakika bahsa İslami carekedim bir şekle gidim bakın. İslam ewa kul velatê me dijî ku xelk ji mal diçin mizgetê ji mizgetê diçin mal ewa yani li mêj dike rojî digire ter hecê em bê pezî hebe malê hebe zekatê dide ibadetê em bivêjin ruknî ji ruknî İslamê ew tenê an jî wekî din İslam heye yani Xwedê Teala çawa behsa Müslümana kirî behsa İslamê behsa Müslümana behsa İslamê kirî divê em wisa İslami hîn bibin û bixwazin ser nefsa xwe tetbîq bikin. Yani mijara ibadetê di mêj û roj û hec û zekat Müslümanekî kesek û gava gu ez Müslümanim nabe van tiştan neke. Çawa tu Müslüman çawa tu mêj nake. Tu mêj dikî roj pênc wext tu bil mêjê ji Xwedê Teala hêz û taqet distîne. Gava meriv bi zanebûn, bi hişmendiya xwe, bi ruhê xwe, bi zanebûn ji xwe derê ibadet bike herî deqê tê bi huzur tu ter hemberî Rebî alemê li mêj dike herî deqê tê qenc û baş ew deqaneyê tu wê şexê ji Xwedê sebrê digire, quwetê digire, bi li mêjê tu quwetê digire. Eva ayet dereqî wî de heye. Eva ibadetê me rojane ye. Her wisa heftanê heye. Em bi heftê carekê millet ji bo mêja cumeyê înî tê ba hevdû li gora gund bajar herema ku arîşe û pirsgirêkê wan heye. Müslüman kom dibe em bi alim û îmamê wê em bi wê welatê li ser pirsgirêka qese dike û dixwaze çareseriyê ji pirsgirêka ra bivîne. Lê mixabin cuma me îro ji merkezê ji text û patê îdarekirinê em bê peyamê siyasî zêdetir peyamê îxtidarê didin peyamê li em bê pirsgirêkê em bê herêmî mêze nake yani cuma ji cumetiya wî hatî derxistinê li axirê tê da kirinê. Ewa jî ibadetekî heftaneyî ibadetê salane heye salê carekî mehê em ji Xwedê re rojî digirin ibadetê salaneyê em serê xwe li ber Rebî alemê ditewînin ji Xwedê Teala hêz û taqet û quwetê distînin û em her wisa nefsa xwe terbiye dikin em bivê nûjen dikin em wê şaxê hê xwe nêzîktirê Xwedê dibînin û di rojê de îmana me bi xurttir û bi quwettir divir em salê carekî bi rojê ji Xwedê Teala hêz û taqetê distînin. Yek jî ibadetê em bi emrê me de carekî heye ew jî hec e. Divê her Müslümanekî her wextê exlaqî û exlaqê rehmanî be. Dibe ku beriya hecî hinek beriya çûna hecî hinek exlaqê me re nebaş êne xirab hebe. Lê gava Müslüman tere hecê divê wan exlaq û xwe û xisletê xwe xebîs û pîs û nebaş hemû dayne exlaqê rehmanî bigire her wisa prova roja heşrê mirov tere em bivê ew cî û mekanê ku şînwar û mekanê ku pêxember lê jiyayê eshabê lê jiyayê zehmetî dîtî zorî dîtî İslamiyet bi çi şeklî em bê peyda bîye mirov wan dem û dewrana di mejû di ruhê xwe de em bê pêjin dike hîz dike. Ama kesekî bibe ez Müslümanım nabe van tiştan neke. Yani tu ne Müslümanı yani divê tu vana bike. Yani ne ku vana nekin ne ku ve kafir lê Müslümanekî nabe li mêj neke rojî negire ne re hecî zekatê neda. Zekat jî her wisa li ibadeteka em bivêjin ew adaleta civakî pêk tê tu malê ku Xwedê Teala malê Xwedê Teala malê feqîra di malê te bi cî kirî bi emanetê dayê cem te kirî imtihan te pê imtihan dike ew malê ku Xwedê Teala dayê te divê tu gere para feqîr û fuqara miskîne tu bide. Ew jî imtihana te ye ew jî malekî em bê mesela aborî meselê em bivên adaleta civakî ye. Xwedê qîma xwe biya tenê ne aniye. Xwedê qîma xwe bi viya tenê naniye. Eva ibadetê me em li ber Xwedê Teala dike. Yani İslam ne ibaretê ji nabera mal û mizgetê. Wekî dinê jî de em kar û xizmeta me hî Xwedê Teala em şandine ku em rûyê erdê li gora qanûna wî em înşa bike ava bike. Xwedê em kirine xelîfe li ser erdê
ام لگورا ریا کو وی نشان مدایه ام عرض خود تعالی ملک خود تعالی ام به دنیا آوا و انشا بکو و لگورا عدالت خود بد اداره کرنه جبو خاطری ویا افتشتاوار کرنه جویرا جهاد لازم جهاد نه معناوی ام به قتل و کشتن و چونا شر و یا تور کشن یکی بکشن آخر جهاد معناوی او که تو ام بویژن تو غیرت دکه تو مجادله دکه تو تکوشینی دکه تو جبو خاطری که حق و حقوق ور میدانه تو مجادله دکه تو لهمبر نفاق ظلم زورداری بن رین جهاد تو حق و عدالت تین میدانه او هن کسی نیت خراب کسی ابی کو ولات ما لایق و سکولر هر هن کسی اوروپا ابی کو دجیت اسلام دکن ناوی مجاهده کردن جهادیست و قتالیست ناخر جهاد نه جهادیست نه قتالیست جهاد او ریکو حمو ریکو تربا خود تعالی ناوی اون ریا جهاده او ریکو ظلم راد کن ناوی اون جهاده او ریکو عدالت تین ناوی اون جهاده او ریکو خیر و خوشی تین ناوی ری جهاده حمو ری تربا خود ناوی اون جهاده او ریکو دو آستک مرو خو بگین رضا خود تعالی لگورا امر فرمان خود تعالی مرو حکم بکه او جری طاغوت و بشر و شیطان جبروی بالا خو بده جهاد هری مزن ابو کو دو تو قرآن بک گاوا تو قرآن نزان با تطبیق نکه تو شیخ سری خواستر نیشینه تو آیت قرآن فهم نکه تو وی شاید کاری گله کی غلطی و شاشتی بک خود تعالیش پیغمبره دو سوره فرقان آیت 52 دادا وها بعض بسم الله الرحمن الرحیم دویجه آیت 52 خود را بعض که بله فلا بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يا محمد تو بقولتنا اهل كفرينك كافر كسي قبته ايمان وباوري ناني تو بقولتنا وانك تو الغورا قولتني وان تمنك تو سري خال اتعاونك تو بورا مجادله بقران بورا مجادله وجاهدهم به بقران جهادا كبيرا تو بوارا بقرآن مجادله مزن بک مجادله هری مزن جهاد هری مزن او تو قرآن هیم ببا جه فهم بک آیتا تخوان تو فهم بک دوی چه او آیتا لکدر حیاتي تو لکدر وی آیتی تطبیق بک لسر نفسه خواه پاش تبلیغ بک گوات تو هیم نبا فهم نکه چه دوی جه تو لسر حیاتا خواه تطبیق نکه خواه تلا دوی جه لما تقولون ما لا تفعلون تشتاكو هناك ونشما دبيش دبي عورتو بك باشش خلقير تبليغ بك فيجا جهاد ايوه قرأتو اول فين ببا فين بك الشد فيجا بزانبه ميثودي بزانبه حياتا خوا تطبيق بك بشيش خلقير بفيجا اف جهاد هانينا آخري مزنه قمر بخلقير اقوا بس اسلام دك قاوا تو اهلي كفر و شركيرا اف كسي قو بوجدان را تو قاب آياتي خود تعالى بخينه تو قانون خود تعالی جوان را دویجه کسی که کم کسی احتراز دکه لگا تو قال و قیلی تاریخی دیرو که نقل بریا نقلی و که دیرو کش مرهاتی بحث آوان دکه اصحابی واکرو فراشاری واکری تو لین نر گلک ناکو کی درد که دبو که او تاریخ راست ناتم نویساندنی دبو که او تاریخ کم آتم نویساندنی دبو تاریخ به شاش آتم نویساندنی لی قرآن آیتی قرآنی راست درست تو که ماسی کلو که ماسی که تونه لورا قرآن دواتا پیغمبر دا گشاتی نویساندنی دو وقت ابو بکر عمر عثمان دا هاتی کم کرنی خدا جوان راضی به و کری مصحف کریب کتیبات دسته میں جبروی خدا تعالی دو سوره فرقان دو سوره شعراء عفوا سوره حجرات دایتا 14 و 15 دا باش بحثا مسلمانه و انبویج مؤمنان دکه یا بس اسلام تشي مع مسلمات تشي معناه ومؤمن تشي معناه خد تعالى دسوره حجرات آية 15 وها بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون خد تعالى دبيجي إنما هنجي يعني بالتاني مؤمن أو كسي ایمان بخوادی و برسولی وانیاتیه ثم لم يرتابوا پشتی وید ایمان خدا نکفش کو گمارا
گرو جنت هیتونه جهنم هیتونه روز حشری هیتونه حساب خود دم نادم خودی حق نه حق نکف شکوش کبانه ها ایمان بخوادی تینتی باوری بخوادی تینتینه بقرآنی تینه و بر رسولی وی تینه پیغمبر علیه و سلام تینتی و هر وسا پیغمبر پیشی تینتی و جاهدوا باموالهم و انفسهم هر وسا به مال خو و به نفس خو جهاد دک مال خو او کو گوا دریا خو ده مال پیویس بو مرو پرا ده مال ده گوا جان مرا پیویس به جبو خاطری کو مرو به نفس خو جهاد بک به بدن خو مرو تر دیگره دوسته ایجاب بک مرو شارج دک گوا ارش مراد کرنه یا بیاج دک فی سبیل الله دریا خو ده دریا خو ده هن جرا فی سبیل الله انسان بیا شش شروع دکن فی سبیل الله معنی او کو او ریاکو خدا تعالی پیش تکری تلگورا و رید گره تبگیره خدا تعالی چی یاسا قانون جهاد را دانیه چی یاسا قانون شر را دانیه چی یاسا قانون حق و حقوق جواکی را دانیه چی قانون و یاسا انبه ج عدالت حقوق و جزا را دانیه دوید تو گورا وی تبگیره نل گورا نفس خواه نل گورا نفس خواه ابي قانوني ملي نل غور مليات اخو نل غور نفس الشيطان اخو نل غور قانوني طاغوتي بشري قانوني خود تعالى في سبيل الله قانوني کو خود دای پیشاته اولئک کسی واهم الصادقون کسی راست کسی د باریا خدا د فعل عمل خدا ام به تمام لو تفکر خدا کسی راست کسی راست اف کسانه صادق جویا امهاب ویژن گاوا مشرک مکه دو قوتن لا إله إلا الله لأن دو قوتن محمد رسول الله سبب لرا قابو قطع محمد رسول الله بقوتا ويشاغي واندزاني ومحمد رسول الله پیغمبر عليه الصلاة والسلام بأمر خودي تمام جيان وان دو قهرين حياة وان دو قهرين كولتورا وان عرفة وان عادتي وان نمروي تمام ديني بابو قلا دو قهرين جبركو ويد زاني بون إيمان نداني داد قابا تو ام مسلمان قرآن دخوینه روزی تی بکی 10 جرا ختم دکه جباب خورا دخوینه اشکال خورا دخوینه پیرکا خورا دخوینه لینه زانه چه دبیجه گاو تو بخش حدیثا پیغمبر دکه پیغمبر علیه السلام ها گوتی گاو او گوتنه پیغمبر د حیات ته د گوهرین شي ناکه د ژوند ته گوهرین شي ناکه د اخلاق ته د شي ته د مجوی ته د متد ته د راسیات ته د حمود قادین ژوند ده گاوا گوتنه پیغمبر تو گوهرینه که د استقامت داده دا چینه که وشغه تو تشتی گبوشو براده دخوینه تو آیت دخوینه قرآن گیج دخوینه ختم دکه لیتو نزان چه دویجه ما نه که اوه که مازکی مزنه میرک هفته سال عمریوی المیج دکه معنا فاتحه نزانه خدا تعالی دویجه حتی هون نزان هون چه دویجه را نفس المیجه دوی سرخوشی را نبن یا سرخوشی المیج نکن حتی هم بزن موشه دویجه انسان سرخوش گاه تر المجد کرد چون مجد کرد نظام شده گوتن لو هشی اون سرینن هر وسا انسانی کو فرصت وان هبه دم وان هبه بکار به دین خود هیم به ام به فهم بکو فهم نکه و شغی و فر معنی که عبادت مرا تنبه ام نابل مجد نکه یعنی که ماسیه دوی مسلمانه که المجد بکه جبر بیا گلی مسلمانه او کسی که قرآن دخوینو و باسا پیغمبر علیه السلام که او کسی قبض مزگت درکت به قانون و نظام و انتصام دن تفگریا و شاقی و تو ام بویجم سوده کی تو ام بوی فایده کی تو تشتی که جو قرآن جو پیغمبر نگرتی لور ای حقیقتا قبض مزگت آیت فاتحه دخوینه قبض معنای بزانه به چواد جامعه دا تطبیق بکه وصل الدرج تطبیق بکه و شاغی شواد و حیات ور بکارتنی خدا تعالی قیم اخوا بتنی بعبادت جرتی کرن نانیه دوی تو لگورا قانون خدا تعالی لگون دی خو حکم بکه مختار جته به ام بویژن عزاج جته به تو ام بی ریوه بریا گون ریوه بریا باجی ریوه بریا ولات ته ام بی سروک و سرور و شاه پاشای ته دوی قرآن دجیان وان ده به و قرآن حیات وان بکر و بگهرین او کسی کو ریوه بریا ملت دکه کید و کیفاوی شاد و پاشاد و حتی ام بی مختار گوند ملت و دما لگورا قانون نظام خدا تعالی حیات خو نگهرینه و شغید مفهومی ویدا
د مجوی ودا د باوری ودا پرابلم کی پرسکری کی آریشه کی هي خدای تعالی وی اسلام هانه چخوا قبول که من زانه لی خدای تعالی قیمه خنانیه دوید ام به ریبه بریه ام به میدان ام به پیسارا ام به کسی طاغوت را کسی به قانون خدای تعالی بن پیدا که کسی اسلامی قانون اسلامی نزانه کسی ظلمت که کسی زورداری که گرت تو میدان جوارا نه هله جبو خاطر وی دویم وی بزنه به مخابن گله کی کس کن بحث اسلامی دکن لیج معلومات زیادتر زانین وانتونه yani şart İslami pencen em bir rükün İslami pencen şart İslami şeşen işte cennete cehenneme hem terhacı usa em malumatı vane bu paranij vana muhafazakarın جبر کو زانینه کی ونال سر اسلامی تونه ته حتی مرحله کی او محافظه کارنا دجیان خدا مگالک دیتیه ام بید که همون رنگات که همون دنگا و هر وسا ام ببیجن دکار زو ور خاپاندن و دکار زو ام بیرو باریا خواب بگارین لی مسلمانی کو اسلامی حاجی هبه لگورا خودی قسم منا دی لگورا قرآن خواه پرورده بکه استقامت او راست ریا قرآنی استقامت قرآنی و منهج و متودی محمد علیه الصلاة والسلام حتی جاره کدن بمدخیر خوشی دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته